Cemania na Jack ndari wa miaka 15 na uria ni murutwo wa kirathi gya kanana thiini wa thukuru ya Nyali School mwena wa Metha. No wakuhiriria Jack Isaac ni ukugutuka ndari kuguru kumwe gwake kwa umotho kuria ateire thutha wa gukuruhanio thiini wa mutino wa barabara-ini nene ya kuma Metha guthie Nairobi ari wa miaka 2. Nimeshiriki katika michezo ya uogeleaji katika mji wa Mombasa na hadi Nairobi, na nikasaidia na watu wengi na nikaweza kutoka taifa ya Kenya na kwenda kuwakilisha nchi yetu. Na tondu Wathe ti wonje, Jack Isaac ni ari kiheo kia mwanya thiini wa mathako ma gutubira o hamwe na gutwarithia maithikiri, na kwa maita maiganona ni arugamirire bururi mbitikaini citiganite cia gwithambira. Amenyire ena kiheo gia gutubira hindi ria atikaga eza lesson kirathi, no mwalimu wao na ndiwe coach akiona no aswim. Nimewakilisha nchi mara 2 katika mji wa Indianapolis na Mexico mwaka 2017. Kuringana na aciari ya mwanake uyu, maugite ni ahotaga kuiganania mathomo make na gukuria kiheo hatari thina o wothe. Nene kwa kuri aciari aria mena ciana wathe, ingimwira ndukahithe mwana ucio tondu kiu wa mbere ni kiheo kuma kwi Ngai na hena kiria githiini wake. Koguo hindi ria wa muhitha wa muhingiriria maundu make maingi, no hindi ria wa murekereria aingirane na ciana iria ingi ukamenya kiria githiini wake, na niwe mwana agateithika kona wathe ti murimu kana wathe ti kwiremwo. Matarajio yangu mwaka 2020 ni kwenda katika michezo ya Olympics Tokyo. Jack Isaac kahinda-ini gaka arehaririria ni undu wa kalenda ya bitika citiganite cia mwaka uyu. Jack ni kionereria kiega ya kuonania ati kugumirwo ni undu wa wathe kana gukorwo na moritu ma mwiri ti gitumi kiiganu gia kuhingiriria iroto ciaku. Ngiribotera Kameme TV, Metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.